Аробоя сала, короче. Чанд сум гуфтӣ? 290 сум, короче, конкретно. Оҳани чӣ хеле оҳанаш? Я балоношад мебачад. Союзи конкретно 300 мега 290 дуай сазина. Пурра бугаш. Ина бинша тамошо кунед. Ҳар бозори Ҳоҷи Шариф. Чиш қатша? Я сола да буд тренировкаш. Гап нест. Тренировка. Балонои нава. Я сола тренировка каги. Документош 100%, короче. Ланума даренс мекард ин брат мегам. Ай, пули худаш мекард, фақат газ амеҷиқи мекаши. 290 сомони аробои асала тенҷ дар бозори Ҳоҷи Шариф ин балонои запас. Ҳамаш қои давия. Ай, магазин усбарги вазират қабул мекунем метр сайкли. Тенҷане. Яку вазират тенҷане вообще намекунад. Яку видеош кеси бахаем. Ин набошад. Ин аробои салаи гуфтаги ту бадару. 550 сум гуфтесаст. Конкретно сала. Аробои 550 сум. Я салу шанс миям. Шанс. Инаё 320. 320 сум. 350. Инаё 400. Шанс 350 гуфтӣ? 470 сум. Я сара фасо. И алюминта ё ки 450 сум. Не. Конкретно ароба дар бозори Ҳоҷи Шариф. Иш намуна хая 470 сум аробои асала. Десало 550 сум бародар. Зинда бошед, саломат бошед. Лайки ва ароба муне. Конкретно, короче говоря, аробо. Нарх навоя имрӯз на, ами чанд гуфтам ҳамун қадр. 470, 290, 550. Ина бародаро, каро чанд сум гуфти ака? 3700 доставка хати. 3700 сомон ва доставкаш хати. Чӯи чӣ хеле акаи чӯш? Ай чия? Чӯби сасна меган. И фақат ай сасна мекунира. Ина бародаро нига тамошо кунед чӣ хел зурш кагай. Ин тағам 3700 сомони доставкаш хати ина. Инҷа иншолло ки хеле одам мебарад. Ой я лаки дига до дапални тани меҳмонӣ шуд. Ина я лакига мекунад. Я лаки дига бо мезанамаш. Ина бо лакигаш мезадаст ина. Тамошо. Яъни хонада арӯсворӣ барамдиш. О, ана. Ина ай дури дина тамошош чанд қа калон. Чанда? Дурунш 3 ба 2. 3 ба 2 дурунш. Дурун 3 ба 2. Итариши 3 ба 2 мем 3 ба 2. Ина фасони зурай. 3 сомон 700 сомони. 3700 сомон. Мебарад дар дари хонат мемонад. Шит гап нест. Боз уд тегани аст так бошан мебинем, хай бо нархи бошан мебини. Усия. Зурш ами як да, ҳо? Фасон. Ин е DMG ша. 20 та. 20. Усия. уж зурай. Чанд сум? И 3000. 3000 даст. Болонги шани ами нарх. 3000 даст. Бефас. Ишани лак мекни. 3000 даст.